Rediteljski koncept ove verzije oslanja se na vrlo jasnu naraciju, dinamične scene i naglašenu igru mladih glumaca studenata. Predstava je ritmična, sa mnogo pokreta i songova koji publici omogućavaju da lakše prati radnju i dublje učestvuju u njoj. Humor je prilagođen najmlađima, ponekad sveden na geg. Ipak sadrži i suptilne poruke razumljive odraslima, čime se lako postiže višeslojnost koja je svojevremeno pripisivana i originalnom tekstu. Utisci su predivni, kao i uvek zapravo kada su deca publika, pogotovo što se mi trudimo, kad kažem mi, mislim na Fakultet umetnosti u Kosovskoj Mitrovici, Dom kulture Gračanici i Narodno pozorište u Prištini, da deci stvarno prikažemo jedan, onako i u produkcijnom smislu, jedan značajan projekat, a opet prilagođeno njima. Ne videli ste koliko žive i mislim da su oni dokaz da li je nešto dobro ili nije. Scenografija je svedena, razigrana i simbolična, od Dorotine kuće preko rascvetalih kišobrana do Smaragdnog grada, vizualni elementi grade svet mašte bez nepotrebne preopterećenosti i detaljima. Prelepi kostimi jasno definišu likove i njihove osobine. Za ovo su zaslužni Dragana Breza i Dušan Stanković. Svedeni svetlosni i drugi efekti dodatno pojačavaju osjećaj čudesnog i bajkovitog. Glumačka igra studenata 2. i 3. godine Fakulteta umetnosti u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici oslanja se na povezanost i toplinu, naročito u odnosu između Doroti i njenih saputnika. Nekako smo se izborili s ovim tekstom jer ima, kažem, drugačijih verzija i onda smo se nekako, ajde, nađemo na pola puta da imamo sve kompletno i bilo je sjajno i deca su nam davali neku, da kažem, snagu da idemo još jače i stvarno njihova reakcija je bila fenomenalna i lepo su i reagovali, bili su aktivni, odgovarali su na neke pitanja. Slične utiske o premijeri u Gračanici ima i njegov kolega sa klase i iz predstave. Prelepo iskustvo, odlično, pogotovo igrati pred decom koja je najiskrenija publika i koja najiskrenije misli, tako da i nama sam proces rada predstave je, opet da ponovim, bio zaista odličan i naravno veliku zahvalnost dugujemo našem reditelju i naravno našem profesoru i ostalim profesorima koji su bili sa puno strpljenja i puno rada uz nas. Poruka predstave Čarobnjak iz Zoze je potpuno jasna i univerzalna. Hrabrost, mudrost i ljubav nisu darovi koje dobijamo s polja, već osobine koje razvijamo kroz iskustvo i podršku drugih. Čarobnjak iz Zoza Narodnog pozorišta u Prištini je, baš kao i originalni tekst, jednako upečatljiva priča o odrastanju, poverenju i snazi zajedništva, važna za decu, ali i za odrasle. Prva repriza ovog komada biće izvedena sutra, 27. februara od 12:30 u Domu kulture Trepča u Zvečanu.